twongeye kubasuhuza nshuti mudukurikiye kuri Rurambo TV show. Uyu munsi rero turagira ngo tuganire hejuru duha abantu update cyangwa se amakuru ajanye n'ibya UN. UN nivuga gutyo ni ibirebana n'impunzi. Nziko audience yacu harimo ababa bakeneye amakuru pe. Nje uvuga ubwanjye turi muri Kenya kandi iyo turebye statistique y'abantu badukurikira dusanga Kenya nayo ifitemo pourcentage nyinshi kandi iyo zirimo still n'abandi tubona i Rwanda baradukurikira tubona pourcentage USA, Burundi, za Australia kandi nabo bose baba bashamikiye ku bantu bari no niyo hose n'ubundi hari ukuntu tuba tugiye duhuye twese dufite ibyo duhuriyeho. Aya makuru rero niyo tugira ngo tubabwire cyane cyane abantu bari Nairobi, ariko impunzi zo turabizi ko no mu bindi bihugu zirimo, ariko reka tubwire abana Nairobi bicaye biteguye resettlement zo kuja hanze especially muri Amerika. Murabizi ko kuva Trump agiye ku butegetsi yashizeho itegeko ryaba immediate rigarura impunzi cyangwa se rikumira impunzi n'abimukira bagana muri Amerika. Atanga amezi 3, ayo mezi 3 arashize abantu bategereje igisubizo. Hariho deja abantu bari barakoze amakese y'abari Capital West, ubwo ndavuga RC Africa, kuko RC Africa niho kese zose z'abantu bahawe kuja muri Amerika zija, noneho bagakora pre-screening cyangwa se JVA, bakabona gukora CIS, bakaja muri culture orientation. CIS ni interview za nyuma, bagakora medical ari byo gupimwa, noneho bakajya muri culture orientation cyangwa se imico bakagenda. Abo bantu bose bari biteguye kuja muri Amerika bakeneye no kumenya amakuru. Ariko sinabo gusa, kuko nabandi yewe n'uwashitse none n'uwiyandikishije akeneye kuyamenya, kuko nawe ariyo nzira ariyo processes atangiye. So amakuru tubabwira wenda ashobora no kutabanezeza cyane, ariko niko kuri kandi mugomba kuyamenya. Abacamanza, amasosiyete y'abanyamerika yakomeje arega Trump kugira ngo ahindure iri tegeko rikumira abimukira n'impunzi, ariko birasa n'ibyananiranye. Up to now nta kese zihazikorwa n'abarya bari kure. Murabizi ko hari n'abagarukiye mu nzira, hari abagarukiye za Dubai bahabagenda, abandi bari bafite visa bicaye, abandi bari bafite bari bafite bakoze ama interview basa n'abarangije. I remember I myself umunsi Capital West cyangwa se RC Africa ariyo n'ubundi diringa n'abantu baje muri Amerika yafunze, njewe nari nagiyeyo mu kiraka cyo gusobanura. Bafunze ari saa 5 n'abakozi bafungirwa aho ni mu kwa mbere. Up to now ntibarafungura n'abakozi ntibahabakora. Nkora UNHCR General Madenge kubaba muri Kenya. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo hariya kuva Trump agiye resettlement kugira muzabone case resettlement ni 0% kabisa. Nimwe nayo usanga nko mu Buholande nayo yari yararyamye nk'imyaka 5, zini nkeya muri Australia. Mu magambo make ico nagize ngo tuganire nuko UN, nuko ama settlement, nuko processes isa niyahagaze. Ndabivuga muri aya magambo kandi mu byumve, noneho mwumve n'inama dukwiye ibidukwiye. Option dusigaranye ni iyi, dufite options. Amerika Trump biragaragara ko yakwana, yewe n'abanyamategeko baregeraga bamurega ko adafite atari hejuru y'amategeko, bakarega
kugira ngo akureho aya mategeko yashizeho yo gukumira bimukira n'impunzi basaga n'abamutsinze. Noneho bamutsinda bakoresheje itegeko agahita ahagarika funds, agahita ahagarika inkunga iterwa kuri bya bigo, kuko itegeko aho ngaho ntirimugeraho, itera bya bigo bizana abantu. Noneho yasa naho bamutsinze yemeye, still bakabura ubushobozi, kuko ibigo byinshi hano nka za Hayasi zageze zihagarikirwa inkunga n'abandi. Murabizi hari n'abantu hano muri Kenya bari bategereje n'imfashanyo ya Give Direct. Ntekereza ko abantu n'abari babyiteguye, mwari mwarapanze kugura ibintu fulani, mwaba mwitonze kuko nabyo noneho biri no muri aba bagabo hano. Nubwo iyo budget ishobora kuba yari yasohotse, ariko nta bindi byiringiro bafite ko bazabona izindi fandi, bishobora no kugira nyina babi kubitaho kadena. So Amerika bivuga ko ariko biri. Amerika itwara impunzi 90%. Trump yaranze ririya shaka rye, harya no mu republike. Trump afite kuyobora imyaka ine ntiyari myinshi cyane, yoshize wenda processes igatangira. Ariko kandi hari igihe hashobora gutsinda umurepublike kandi akaba ari umutsimbura, akamagendera muri gahunda kandi aba afite imyaka 8. So Amerika buriya processes yose no kujana impunzi ni nkaho ari Amerika yabikoraga. Ibindi ni bukeya, kuko Amerika yajanaga impunzi 90%. Le reste bakagabana 10%. Nukuvuga le reste abo ni bande? Ni Canada, ni Australia, ni Hollande, ni Norvege na Swede, Denmark buke. Ngira ngo ibyo bihugu nibyo byari bikunze gutwara abantu. Amerika rero yarahagaritse. Canada yasaga ari number 2. Nukuvuga ngo nayo yarahagaritse, yavuze ko nta muntu izongera gukorera kugera muri 2026 usibye case bafite muri ambassade. Izindi new cases ntayo bazakoraho. Murabyumva rero uko bimeze. New cases ntizizakorwaho, kandi nabwo bavuze ko abantu bagiye kwitaho, bagiye kuzatwara naba muri Sudan. Iyo ni Canada. Nukuvuga ngo resettlement ishaka kuzatanga ni za Sudan specifically. Australia ni buke pe, Hollande ni buke, donc ni ngovuga ni 0 n'igice kimwe. So mu yandi magambo bisa n'ibyakwamye burundu. Hano twari dufite muri Kenya amahirwe kuruta ibindi bihugu. Kubera iki? Kubera Capital West na UN icicaro gikuru cayo kiba Geneve. So no kuvuga mu Busuwise Geneve niho haba icicaro gikuru. Office ya kabiri ku isi, region yayo yakoreraga Gigiri muri Kenya, Nairobi. No kuvuga ngo abantu bari hano amadosiye, niyo mpamvu usanga biruta mu bahungiye mu Burundi, biruta bahungiye mu Rwanda n'abahungiye mu bindi. Hano hari office nkuru ya region Gigiri igiye kwirimukira i Rwanda. Ni ibintu byarangiye kuba confirme, hasigaye gusa kudeloja ibikoresho. I Rwanda barangije gutunganya naho bizakorerwa. Abakenya nibo baza bandika nyine basa, ariko n'abakozi si leta bahabarira nyine. So ku mpunzi ziri mu bihugu bitandukanye cyane muri Amerika, muri Kenya murumva ko biremereye. Ku Banyarwanda, kuri leta y'u Rwanda ni byiza cyane kuvuga ngo region ikigo ca UN ubwo bagiye kubona ajira abana b'Abanyarwanda, ubwo abize bagume bateguriza kwandika demande d'emploi, fashe kurya ifaranga za UN. Kandi UN kugira ngo ije gushinga ibyicaraho, ishingira nyine ku bihugu bifite umutekano kandi biteye imbere. Of course u Rwanda ruri qualified. So urumva ku bantu bari muri Kenya ayo n'ayandi mahirwe make, kuko urumva byari byoroshe hano, kuko hariya icicaro gikuru ca kabiri ku isi ukwiye Geneve cara. Ubwo hasigaye Capital West nayo buriya abantu bari bafite, ubwo ndavuga RC Africa, bari bafite amahirwe
kuba nayikorera hano ni ukuvuga ngo Capital West nayo muri Afurika niyo yari ifite icyicaro muri Kenya kireba Afurika yose. Donc Capital West iyo ikora iti ni ukuvuga ngo Gigiri iriya UN ni UN ku rwego rw'isi ireba ibintu byose nyine ifiteyo amadepartement menshi ya development za Human Rights Watch ibintu nk'ibyo. So ibijanye na resettlement za Amerika zose icicaro gikuru ni Capital West, ikorana na Church Service, World Church Service. Ni ukuvuga ngo ibihugu byose byo muri Afurika resettlement zose zije Amerika icicaro gikuru hari ya Westland. Ni ukuvuga ngo abari Burundi, abari Bugande, abari za West Africa, abari za Senegal, abari he, iyo bakoraga ama interview hano niho batumaga abakozi cyangwa bagakora virtual remote interview. Virtual ni ukuvuga ngo ziri online niko nabyita. I personally twasobanuyeyo dukoresha abanyaburundi. Ubwo abanyaburundi batwibuke twakoranye bakora JVR. Donc bakoreraga hano twasobanuraga bari tubakoresha bari Burundi turi hariya Capital West. Donc niyo harahakuru nayo irafunze. So murumva ko amahirwe ni hafi ya ntayo. Hanyuma rero option dusigaranye ni zibiri kandi zigomba kwitabwaho, if not tuzahangayika. Mpere kuri bene wacu b'abakongomani, musenge cyane. Option ya mbere, musenge cyane igihugu cyacu kigira amahoro, n'izindi mpunzi musenge iwanyu hagira amahoro mutahe. Iyo niyo ya mbere. Donc the first option dusigaranye nuko twasenga amahoro akaba tugataha iwacu. Iwacu hararuta muri Amerika. Kubera iki? Kandi mugataha na mindset abo twabanye muri Kenya twarize. Nubwo tudafite ibzete ibipapuro byanditseho ko turi ba graduate na ba lisansiye na ba maître, ariko mu mitwe turaforme. Nidutaha iwacu dushobora kushika tukaja kubaza intebe, amasofa seti tukabona ifaranga. Dushobora gushika ubwenge dufite tukaza dukura ibyashara, inka tukazikura muri Tanzania tukazijana Karemi n'Kindu tukabona akayabo k'ifaranga. Ntimukanifuze gutaha tugiye kuja kwandika demande d'emploi. Muzifuze gutaha dufite capital tukaja kwikorera business. Nta bintu byo kuwagiriwa tena ku muntu wabaye aha twakubititse twanyuze muri struggle ariko yaratwigishije. So amahirwe dusigaranye amwe ya mbere no gusengera igihugu cyacu tukakirwanira tugataha hariya iwacu. Kandi iwacu ndavuga iwacu ko ndavuga iwacu ubwo nawe uhita ushira iwanyu. Iwacu pour le moment tubonye umutekano tukabona ibarabara turabakire ba burundu. Wicaye ku ndondo mugatanga ugahinga indofanye twogaburira Buvira ni Bukavu Rwanda ni Burundi. Imodoka ziza fuso zikaza dusanga mu mirima zigapakira iwacu twakaza duhinga ibirayi tukabirya ibindi tukabigaburira intama tugateka tugaha intama. Donc ibindi bikaza bimera mukaza mukuramo ibishaje kugira ngo mushiremo ibisha n'ibigori nuko twaza tumanika imyanya hejuru ibishaje n'ibisha. So dukeneye umutekano nibarabara kandi AFC courage hamwe nayo tuzabigeraho n'Imana yo mu ijuru. Ngaya amahirwe dusigaranye bavandimwe. Amahirwe ya kabiri, iwanyu niba hari umutekano muke, aho uri wahungiye ukabona protection, nta mayi hari kuko niba baraguproteje nyine nta ihari. Hindura imitekerereze, aho uri uhashakira ifaranga, uhigishiriza abana, ubatungire, ukore, uhindura imitekerereze. Mureke dufate ishifu tuyinyuze hano mu bwonko, isibe ikintu cumva ko turi transit nka Kenya. Kenya nico gihugu ciza si muri Afrika gusa,
njyewe nayibayemo mpaye nshakisha nazungurutse hafi intara zose. Kenya hawana ubaguzi, nta macakubiri, bakunda n'abanyamahanga kuruta bene wabo, bakanabizera. Muri Kenya ntawe uzi kubaza icyangombwa, muri Kenya ntawe uzi ushaka kumenya ngo uruwahe uri iki. Iyo muhuye umwe arakubwira ngo we Kikuyu, yamba agatambuka, undi akakwita Masai, undi akakwita Somali, undi akakwita mu rukundo. Muri Kenya uzi ushinga farumasi, mvuze ikintu kiri sensitive, ntawe uza kukubaza ngo ufite ibyangombwa, nta n'uzi kubaza ngo warabyigiye, ukamudandaza ugakutwa. Niba bibaye ga farumasi ibindi byo nibisanzwe. Uzi ushinga iduka nta kanju, nta kepfu ka ruguru, nta. Uzi ugura imodoka ukaja muri Uber udafite n'ibyangombwa. So abari muri Kenya mwumve ko mutuye, dushaka amafaranga, dushaka uko tubaho. Iriya hakurya hazajayo bake, aho bige mbere bakaza baza resettlement n'ubusa makuru abaje mbere, bakaza basanga mu mazu baba binginga. Ariko ubu nyine ko birakwaba, mubyumve, duhindura imitekerereze, dushaka ifaranga. Niba wari ufite na barya baza badufasha, bene wacu baza badufasha, muri imfura cyane. Kandi Imana ishimwe ko mwagiye, ni mudufashe. Niba mutwishurira amazu muyishure, ariko noneho ni muduhe igishoro, kuko bizogeraho wenda binabananira, imyaka niguma kuba myinshi. Ni muduhe igishoro gifatika, dushinga ibyashara, mukomeze mudufashe, ariko twizamura twiyubaka. Ubwo ndavuga nawe ufashwe, icyo nico wakagombye gutekereza. Niba baza kwishurira inzu bakakohereza n'akawunga, babwire ngo nimufate certain money muyambe setting ibyashara, muzamura igihe nkiya niyubaka. Wenda nagera naho mbabwira ngo nimundeke murebe abandi, nanje ntangiye kwiyubaka. Ico nico rero tugomba gukora. Nahiriye iriya muhareke yazoze gusaha kugwirira, ariko amahirwe ni ntayo. So sinjya kure, ayo niyo makuru narinze mbabwiye. Ndabizi ko benshi biri bubagwe nabi, ariko se n'ubundi birabagwa nabi mubwire gute? Ahubwo ni muhindura imitekerereze, mwumve ko dutuye turi abaturage, ahasigaye twiyubake. Kandi hari abamaze imyaka 10, hari abamaze 10 n'ingahe, hari abamaze 7, hari abamaze 8. Uyibaze neza wasanga yarabaye impfabusa, kubera ko wazumva ko ugenda. Ariko iyo uje kuyikoresha neza, ama opportunity wenda wabonye, duhindure rero. Ore yo kwicara twumva ko tugiye hanze, nitwumve ko twadushakira kapitale hano yo gutaha, kuko nitunataha twese ntituzobona ibiro, kandi mu biro nta faranga zihaba. Wagize se ni ibiro bingahe wogenda bakazakurengereza $500? 500 tuba tuzibona twaducuruza protect 50. Muri Kinyozi hano abana bakorera komisiyo tiwo harura babona yo ngayo. So hiya hari ibihugu uzumva ngo naka yabaye boss, kubera nyine bafite ibihugu bari iwabo, akaba yofata iyo credit akagura akamodoka. Ariko abenshi ntibarenzayo, bareza $500. Usashika i Bukavu bagukubite muri ofisi, hiri uza wakira imisoro muri komine baguhemba $300. Tuzazanga kandi gasinke umushahara n'uwo nyine. Finally izo ni faranga umuntu yaje gukorera yime $300, $500. Hari kubaye nkujabuka gusa ukazuzamukana ifuso y'amabuye y'itoroshi y'isukari n'ibindi, ukayishitsa gusa mu Minembwe, ugafungura iduka ryawe ukagiramo stock, bakazabaza bakarangura ukagurisha na wholesale na detail. Wabumukire. Hari umuhungu mwene wacu yariho atuye hano hepfo, yariho ambwira yakoze za kamituka mu bintu by'inoro by'amabuye y'agaciro. None umwana w'umusha musangayo ko abanyamurenge muri bazima, ni gute wova mu Minembwe ukaza birirwa muri ibi bimbotera by'imyobo? Jewe hano nza mpakira ifuso mu Minembwe $1 zaziva, haba ni mu Minembwe. Iwacu murabizi, wakazufata hari iwacu umuntu yakazagura inka $400, wayishitsira ugushku ukayigurisha 1000.
kandi zari zigihari ubu nyine wozijana zikuye hariya Tanzania ukazinyuza ikare mukambuka ni no baraziriye barazimara bari kubura inyama ukajana inka akazaba zijana niba janye nka 50 ubumasa bumwe bw'incuke yaguze $150 akamaza akamukubita fofe ko ari 50 tuzishire mu $700 so we have to think and to rethink kugira ngo tidufokasinge gusa hari hakurya kandi kuri yasiho hari ifaranga ziri hariya twadusiga mindset tuyihinduye tugahindura imitekerereze ibintu byaba byiza so ndagushimiye wowe wadukurikiye kuri The Room of Russia ndetse no kuri Rambo TV show.